Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Ake sihlangane namhlanje kuvuka udle wethu. Namhlanje ke bantu abakethu sizokhuluma ngekuhlushwa kwelibandla laKristu. Ukhumbule isihloko lesikhulu sithi umlandvo welibandla laKristu egameni lika Jesu. Ngithanda ke kuveta lokho uJesu abekubakhulumisile bafunzi bakhe nebapostoli wabatshela lamagama la John 15:20 lathi uma bangihluphile mina batakunhlupha nani, futhi wakukhuluma lokho Jesu kanye masinyane kwabe kuyendeka babahlushwa ke abantu abakethu ngetindlela letimbili ngidawukhuluma ngato namhlanje. Bebahlushwa ngemaJuda number 1, number 2 bahlushwa nangemakhosi. Ngeke ngakhuluma ke ngaNero lo wayehlupha emakholo na. Isathe ekucala emaKristu kwakumaJuda abantu abakethu bebawazonda kakhulu emaKristu. Inzondo yabo ishisa amadima. Labaningi bebasinabahluphana lamaKristu bathi bakhonta uNkulunkulu ngekwenza njalo because they are protecting le nkolo yabo yemithetho. Bebawazonda bawazondiswa ukuthi abeshumayela ngaJesu waseNazaretha bathi lo Jesu ungumesiya wabo. Kwakungamnanzi ke kubo kubeva nasebashumela bakhuluma baqinisa namagama labawasho lapha encwadini ya Acts chapter number 5 sola verse 30 kuya 31 bakhuluma amagama lathi uNkulunkulu wabo babemkhulu bethu wamvusa Jesu Kristu ninele nambulala namphanyeke esiphambanweni. Wamphakamisa ke uNkulunkulu wambeka ngasekunene sakhe ukuthi abe inkosi nemsinzisi egameni lika Jesu. Ngakho ke inshumayelo efanana nalena iyayibathukuthelisa kakhulu because bebamgadze kakhulu Mesiya wabo usitawuthatha bakhulula ekuhluphekene egameni lika Jesu. Manje kubavisa abhlungu ukuthi ke bona icobo lwabo sebambulele Mesiya wabo. Lokunye lokwakubenda ke benyanye emaKristu kwakungukuthi emaKristu wayehlanganisa nebetive ama-Gentiles ngoba phela bona bebabantu labanelibandlula kakhulu. They were very racist egameni lika Jesu. Bangafuni ukuthi ihlanganisa nebantu betive, kodwa ke lamaKristu wayeshumayela ukuthi uNkulunkulu akasinake isimo semuntu. Ngakho uvumela wonke umuntu ukuthi asonzele kuJesu Kristu. Umle bamamzonda kakhulu nguPaul ngoba Paul abephuma atshele abantu iqiniso lokuthi lelivangeli lawo wonke umuntu lofuna kuphenduka unelungelo lokuthi angangena. Ngakho ke bebabona kahle kakhulu ukuthi lenkolo emaKristu mangabe bangayivimbi itagcina vele icithile le yabo. Bona ke bebafuzwe ukuthi bayanikela bakhipha imihlatshelo nikelwe basontweni etempelini. Kwakuthi ke bapriest nemalevi basale badla ke bona badla ke leminikelo ke lenikelwe etempelini. Ngakho ke babona lokho ukuthi uma ngabe batawuyiyeka lenkolo ebuKristu ibulale le yabo shothi ke bapriest namne abanawuthola lo into ke bebangayenaki yinye. Lokho ukuthi abazange babone lokho ukuthi phela Kristu Jesu wayengumnikelo lomkhulu ayimvana yaNkulunkulu lengcwetshisiwe lengiyona seyimelela yonke leminikelo egameni lika Jesu. Siyathi futhi bazalwane ukuthi umuntu angaze abange inkolo akekhuteki. Inzondo yakhe ivuka kakhulu ke kunakucala. Ake ngithinze nje indzaba yaStefane lokho ukuthi ngiyoke lenzondo yebaJuda yagcina ibulala eStefane. Kwakusuma abofakazi bathi simvile thine akhuluma athi lo Jesu waseNazaretha utawuyichitha le yandzawo le abakhomba le tempeli aphendvule aguqule nemasiko ethu. Bakhuluma lamagama lawa uyawathola ku Acts chapter number 6 verse 14. Wakhuluma ke Stefane wabaphendvula basengakambulali wabaphendvula wathi uNkulunkulu akahlali bantu abakethu etandleni letakhiwe tandla demula. Bathukuthela abafa ke lapho ke babuthe manje bamgangatha ngawo ngoba asakhulume emagama la njengalawo egameni lika Jesu. Bambulala ke ngenzondo lesabekako. Lomnye mhlambe umuntu lengingabekisa ngaye bantu abakethu nguJakobe lobeka ngumpostoli. Jakobe umpostoli ke nawabulawa ngeHerodi. Wakwenda lokho ke ngoba afuna ukuthi ajabulise emaJuda. Utakuthola ku Acts chapter number 12 abefuna kudenda ke ukuthi athandzeke labantu labaphethe watama kubendela into laqabanga lo sita ubajabulisa vele kakhulu. Wasabamba na Peter ke waba nenhlanhla wakhululwa ingilosi. Kusuka lapho futhi wasesobamba Jakobe. Kunalomnye Jakobe lesithi ngumnaka boJesu lobhala eBhayibhelini. Jakobe ke bazalwane wayengumholi welibandla laseJerusalema iminyaka nje cishe leminingi. Wayehlonishwa kakhulu ayindoda lethobekile aphila nje impilo lengcwele.
azange futhi athi iphakamise ukuthi mina ngingumnaka boJesu bokusunake nakula kukhuluma kuJakobe 1:1 encwadzini yakhe athi natethula athi yena unguJakobe inceku yaNkulunkulu neyenkosi Jesu Kristu akasho ukuthi inceku yemnakethu lo Jesu Kristu but ke bambulala naye ngeminyaka wa62 AD ngalesikhathi bekusikhathi seliphasika abantu abakethu emaJuda agcwele eJerusalem ngakho ke babhane baFarisi bamthukthelela kakhulu Jakobe ngoba emaJuda lamaningi aphendukile ashunyelwa nguJakobe bamthatha ke Jakobe abantu abakethu bamkhwelisa eTulu esicongweni selithempeli eTulu bathi akamemeda atshele abantu ukuthi bangadukiswa abalandeli baJesu bashaye ngathi nginesiya wabo cha etshela abantu ukuthi bamsongela bamfungela vele bamtshela ukuthi akashumayele against iChristianity atshele abantu ukuthi bangahambi ngalendlela lena iyonisa kodwa esikhundleni saloko Jakobe washumayela ngelivile elikhulu ngaJesu athi Jesu ungumesiya wenu sibili wabachazela futhi kokuthi usezulwini manje uhlethi ngesekunene saNkulunkulu nalokho ke utawubuya ngemandla nebukhosi lobukhulu labaningi ke bahlabeka baphenduka yasuka ke lapho ke bamthuthela kakhulu babhane baFarisi bambamba bamphonsa phansi ekusukela lesicongweni selithempeli nenhlanhla lenhle akafanga bayehla kodwa bagijima bayomgqoba ngematshe lomunye wamshaya enhloko ngesando sakhe wafake kanjalo ke kodwa ngijabulisa ukuthi wafa soloku abathandazela egameni likaJesu ke sasa ke ngidawuphinze ngithinze ke kuhlushwa kwemaKristu ahlushwa ngemakhosi egameni likaJesu amen.